Reka nongere ngusuze kandi ngo ikaze wahisemo kudukurikira by'umwihariko waje ugatera intambwe ikomeye ya kigabo, intambwe idasubira inyuma, ugakanda subscribe kuri Kwibendera TV. By'umwihariko reka nkubwire ngo komeze kugira ibihe byiza, ukomeze kugira kunogerwa n'ubuzima. Tuba tuje rero mu makuru abagiye agezweho, murabizi tuba turi imbere cyane ku rugamba. Makuru rero aba agezweho by'umwihariko azindutse avugwa muri iki gitondo, turi mu rukerera, hari abakiryamye ni ku cyumweru, kandi hari n'abandi bamaze kuba babyuka bagera mu mirimo yabo, hari abagiye gusenga, hari abarimo baragenda mu nzira. Ariko ikintu cya mbere buriya ni amakuru, ugomba guhita ugenda umenya aya makuru rero aramutse avugwa, ubwire ko M23 rero imaze gusobanura uko FDLR yashakaga kurimbura abatutsi b'abanyekongo, aho uyu mutwe witwaje intwaro wa M23 muri Kigaliro Lawrence Kanyuka amaze gukora mu kanya gato cyane gashize, amaze gutangaza umugambi mubisha wa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, leta nyine yari ifite wo kurimbura abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, by'umwihariko abatutsi, kuva mu ntangiriro kugeza n'ubu, by'umwihariko kuva Perezida Felix Antoine Tshisekedi yafata ubutegetsi, aho yagiye akunda kugaragaza cyane ingengabitekerezo ya jenoside, ashaka guhirika mbambe kwica abaturage b'abatutsi bavuga by'umwihariko ururimi rw'ikinyarwanda bagaragara muri kiriya gihugu. Iyi nkuru rero niyo ngiye kuza ngarukaho nkubwire se yatangaje ibiki, yavuze ibiki, byinshi kuri iyi nkuru ndaza kugenda mbikubwira, ariko ntabwo ndibwibagirwe kukubwira yuko Perezida Kagame amaze kugira Brigadier General Gashugi umuyobozi w'umutwe udasanzwe w'ingabo, kuko Kagame yazamuye mu ntera uyu Colonel Stanislas Gashugi, ndetse ahabwa ipeti rya Brigadier General, anagirwa n'umuyobozi wungirije umuyobozi udasanzwe w'umutwe w'ingabo z'u Rwanda zidasanzwe za Special Forces. Nyine ibi nabyo turaza kubigarukaho, tubwire se uyu ni muntu ki, yakoraga iki, kuki yari wagiriwe icyizere Kagame, kuki yahinduye undi wari uriho, byose turagenda tubigaruka. Ariko munyemerere cyane ndaza no kwerekeza ku mubano hagati ya South Africa cyangwa se igihugu cya Afurika y'Epfo ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wajemo agatotsi. Nyuma rero y'uko wajemo agatotsi, ambasaderi wa Afurika y'Epfo muri Amerika nawe yamaze kuba yirukanwa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze kuba zifata icyemezo n'umwanzuro ukomeye wo kwirukana uyu ambasaderi wa Afurika y'Epfo muri icyo gihugu, ni Ebrahim Rasool, imushinja kuba umunyapolitike ugira amacakubiri ndetse wanga Perezida wa Amerika Donald Trump, ndetse akanga n'igihugu muri rusange cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaba ari nayo mpamvu ikomeye, impamvu shingiro yatumye ahita yirukanwa muri kiriya gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, agasubira muri South Africa, nyuma y'umubano mubi umaze iminsi ututumba hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zidashyigikira igihugu cya South Africa kuba cyafata imitungo y'abenegihugu b'abazungu kikayinyaga burundu nta ngurane bahawe, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero ndetse na Perezida Donald Trump atabyumvikanaho na Perezida Cyril Ramaphosa na Afurika y'Epfo, akaba baranahagarikiwe inkunga bagendaga bahabwa. Rero niyo makuru tugiye kugenda tugaruka, ariko by'umwihariko ongera ugenzura urebe neza ko Kwibendera TV wamaze gukanda subscribe ndetse ugakanda no kunzogera, kugira ngo tujye tubona mu makuru yacu agiye atandukanye, ujye ubona links, ujye na notification ya mbere ikimanuka ujye tuyibona, udondosheho tugende twibanira 5 kuri 5. Reka nze nyuma y'ako kananga twita dutangira. Reka ntangire nkubwira ko M23 imaze gusobanura uko FDLR yashakaga kurimbura abanyekongo b'abatutsi. Uyu mutwe witwaje intwaro kandi wa M23 ukaba watangaje ko iyo abanyekongo b'abatutsi birukanwe ku butaka bwabo n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR batabona ibihugu by'abaturanyi bibakira, ubu bakaba ndetse bamwe na bamwe batanakibaho. Mu kiganiro kuri Omni Studio, umuvugizi wa M23 ku rwego rwa politiki Lawrence Kanyuka yatangaje ko ubwo intera hamwe cyangwa se FDLR zageraga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo,
muri 1994 cyangwa se mu 1994 bahunze u Rwanda nyuma ya jenoside bari barimo baragenda bakora ariko bagatsindwa n'ingabo za FPR Inkotanyi bagahungira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ngizi interahamwe zahise zitangira kwica abanyekongo b'abatutsi. Yagize ati mu mwaka w'1994 u Rwanda rwabayemo jenoside yakozwe n'interahamwe abo twite FDLR. Uyu munsi ubwo zageraga muri Kongo zatangiye kwica abanyekongo, zohereza muri pariki y'igihugu ya Virunga abatutsi bose n'abavuga ikinyarwanda banze gukurikira ingengabitekerezo yazo. Yasobanuye kandi ko FDLR yasanze muri pariki ya Virunga abanyekongo bari bahungiyemo maze bahungira mu bihugu birimo u Rwanda, Uganda ndetse n'u Burundi na Tanzania, ndetse benshi banahungira no ku yindi migabane. Ati kuva mu 1994 abanyekongo bakwiye ku butaka bwabo na FDLR, umutwe w'abajenosideri baracyari mu nkambi z'impunzi nyuma y'imyaka 30. Iyo ibi bihugu bitabakira uyu muryango w'abanyekongo ntubukiriho kuri ubu. Yashimiye kandi ibihugu byakira abanyekongo agaragaza ko ariko FDLR gikorera muri Burasirazuba bwa Kongo kandi ko yinjijwe mu gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kitagikora nk'umutwe, ahubwo ubu ngubu byabaye igisirikare cy'igihugu, bivuze yuko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo egare shyiramo bihwanye n'umutwe w'iterabwoba. Mbega igisirikare cya Kongo ni nko gushaka kuvuga yuko nta bunyamwuga bafite, nta gisirikare bafite, ahubwo bakora nk'ibyihebe, mbega ari ibyihebe cyangwa se imitwe w'iterabwoba. Reka mpindure nze mu Rwanda gato, nkubwire ku nkuru gato iri kugenda igaruka ku Rwanda mbonye, aho Perezida Kagame amaze kugira Brigadier General Gashugi umuyobozi w'umutwe udasanzwe w'ingabo z'u Rwanda Special Force. Perezida Paul Kagame akaba n'umugaba mukuru w'ikirenga rero w'ingabo z'u Rwanda yazamuye mu ntera Colonel Stanislas Gashugi maze ahabwa ipeta rya Brigadier General, anagirwa umuyobozi w'umutwe udasanzwe w'ingabo z'u Rwanda za Special Forces Operation cyangwa se SOFU. Kubazi SOFU nyine abenshi barayizi SOFU. Izi mpinduka rero zikaba zatangajwe mu gitondo cyo kuwa gatandatu tariki ya 15 Werurwe 2025 binyuze mu itangazo ryashyizwe hanze n'igisirikare cy'u Rwanda RDF cyatangaje yuko Major General Kuki Karusisi waziyoboraga yoherejwe mu cyiciro gikuru cy'ingabo z'u Rwanda kugira ngo ahabwe izindi nshingano. Agiye kuba ahabwa izindi nshingano asimburwe n'uyu nguyu Colonel Stanislas Gashugi wabaye Brigadier General. Gashugi kandi wahaye izi nshingano nshya yakoze imirimo itandukanye mu gisirikare cy'u Rwanda, harimo nk'uko muri mwaka wa 2021 aribwo yahawe ipeti rya Colonel ndetse akahita agirwa ushinzwe ibikorwa bya gisirikare muri ambasade y'u Rwanda muri Tanzania, aho yakoreraga muri kino gihugu cya Tanzania. Itangazo rero ryasohotse ryagiraga riti press release promotion and appointment in the RDF. Nko kuvuga ngo itangazo rigenewe abanyamakuru, ati ni ukuzamura mu ntera ndetse n'itangazo nyine mu ntera no gutanga inshingano mu bya RDF. Ati His Excellency the President of the Republic of Rwanda and Commander-in-Chief of RDF, ni nko kuvuga ngo Perezida nyiricyubahiro Perezida wa Repubulika y'u Rwanda akaba n'umugaba mukuru w'ikirenga mu ngabo z'u Rwanda has promoted Colonel Stanislas Gashugi. Ati yazamuye mu ntera Colonel Stanislas Gashugi to the rank of Brigadier General, agezwa ku iranka rya Brigadier General and appointed him Special Operation Force SOFU with immediate effect. Ndetse ahita anashingwa kuyobora cyangwa se gukurikirana ingabo zidasanzwe z'u Rwanda Special Operation Force cyangwa se SOFU. Akaba rero yamaze kuba ahabwa izi nshingano. Major General Ruki Karusisi report to the RDF headquarters for deployment. Ati yamaze rero kuba agezwa mu ngabo za RDF nyine muri deployment ya RDF. Rero niryo tangazo ryamaze kuba risohorwa n'igisirikare cy'u Rwanda RDF, ndetse n'ubutumwa bwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame niwe warekuye ubu butumwa.
reka mve ku Rwanda noneho gato, mve ku Rwanda ngende hano noneho ngende nikoze muri Afurika y'Epfo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko naho umubano wabaye mubi, byabyaye amahare, zabyaranye babiri nyuma y'uko bashwanye bapfa kukuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarashakaga y'uko ibi gahunda leta ya South Africa yari ifite yo gufata abaturage b'abazungu badafite uruhu rwirabura bakaba bakwamburwa imwe mu mitungo yabo y'ubutaka, dore ko 70% by'ubutaka bwa South Africa buhingwa ngo bufitwe n'abazungu, mu gihe abazungu ngo ari abantu bagera kuri 7% bonyine. Birumvikana yuko abenegihugu babirabura nta butaka bafite, ariko nyine ikavuga yuko igiye kubunyaga. Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero bakagenda babibabuza, by'umwihariko ku mbaraga za Donald Trump n'umuherwe Elon Musk w'umunyafurika y'Epfo nawe warwaniraga abazungu bagenzi be. Bagiye rero bashwana gutyo biturutse ahanini kuri izo gahunda. Kuri ubu rero inkuru igezweho nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimaze kwirukana ambasaderi wa Afurika y'Epfo muri iki gihugu, ni Ebrahim Razor, bamushinja kuba umunyapolitiki ugira amacakubiri, wanga na Perezida Donald Trump wa Amerika ndetse ngo akanga n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri rusange. Ambasaderi Ebrahim Razor we yabwiye abari mu nama ya politiki mpuzamahanga ko Perezida Donald Trump ayoboye ishyaka ry'abazungu b'abahezanguni muri Amerika ndetse ngo no ku isi hose ari we uyoboye ishyaka ry'abahezanguni. Donald Trump kandi aherutse kugaragaza impungenge z'uko Afurika y'Epfo yambuye abazungu amasambu ndetse ayishinja ubufatanye n'umutwe wa Hamas ndetse n'igihugu cya Iran mu bwicanyi bukomeje gukorwa na Hamas ndetse na Iran. Ambasaderi rero Razor we yavuze ko ivangura ry'abazungu ngari ryo ryatumye Perezida Donald Trump asuzugura itegeko rishingiye ku butegetsi ku isi, harimo n'izindi nzego nk'umuryango w'abibumbye ONU ndetse n'umuryango w'ibihugu birimo nka G20, ari byo bombi banahuriramo kuko G20 igiye irimo na igihugu cya Afurika y'Epfo. Yakomeje kandi asobanura ko abona Donald Trump na politike ye, aho yavuze ko amagambo afatwa nk'ikirango cya Donald Trump yakunze gukoresha yiyamamaza agira ati Make America Great Again, aho yashaka kuvuga ngo twongere tugire Amerika igihangange. Ni amagambo ngo y'igisubizo cy'abazungu b'abahezanguni ku bijyanye n'ubwiyongere bw'abatuye muri Amerika, ubwiyongere ngo buturuka mu bihugu byo hirya no hino ku isi. Yavuze kandi ko ikibazo cy'amasambu y'abazungu bo muri Afurika y'Epfo yatanze ibirego byatumye iki kibazo kijya ku ruhando mpuzamahanga. Ambasaderi Razor we agereranya amagambo y'ikirango cya Donald Trump ya Make America Great Again n'igitero cy'ubushotoranyi, ndetse akanavuga ko ari ibintu bisobanutse neza ndetse binagaragaza imibare y'abazungu bo muri Amerika, ahubwo biteganijwe ko abatora b'abazungu ngo bazaba bari ku kigero cya 48%. Ibyo rero avuga ko ari ibintu bigomba kugenzurwa neza ngo kugira ngo abantu barusheho gusobanukirwa n'ibintu biriho, harimo ibijyanye n'ivanguramoko, ibijyanye no kubaka urukuta ndetse n'iyirukanwa ry'abimukira n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Yakomeje avuga ko atari impinduka kuba impanuka kuba umuherwe Elon Musk yarivanze muri politike y'Ubwongereza ndetse akanabikora mu mujyo umwe n'uwa Vice Perezida wa Amerika J.D. Vance wari mu nama y'umutekano mu kwezi kwa kabiri i Munich mu Budage, aho yaganiye n'ishyaka ryaho ry'abahezanguni. Razor rero akibaza uruhare rw'Abanyafurika muri ibyo byose uretse gushaka kugaragaza ko abazungu bahohoterwa. Ambasaderi Razor kandi yavuze ko Afurika y'Epfo yo ishobora guhangana n'ibikorwa bya Donald Trump, ngo ibikorwa bishingiye ku ivangura iryo ari ryo ryose ribera hariya, ngo kuko Donald Trump nyine Afurika y'Epfo ishishikariza Donald Trump kutiyambura icyubahiro cyane cyane mu rwego mpuzamahanga, kuko Afurika y'Epfo ibona ko inzego nyinshi bivugwa ko ari mpuzamahanga usanga ziyoborwa n'ibihugu byo mu burengerazuba. Kubw'ibyo akavuga ko imyumvire ya Donald Trump ari nk'isaha idakora. Ikinyamakuru Voice of America cyangwa se Ijwi ry'Amerika cyatangaje ko Razor afite amateka mu gushyigikira umutwe wa Hamas, ngo kuko uwo mugabo yagiye agorwa kenshi no kugira icyo avuga kikumvikana muri leta ya Amerika. Ambasaderi Razor kandi yavuze ko atewe amakenga n'ibijyanye no guhagarika gukorana na Amerika cyangwa se ihagarikwa ry'ubucuruzi bukorwa hagati y'ibihugu byombi.
izo mpungenge ze rero ngo zikaba zishingiye ku kuba Afurika y'Epfo yo idashobora gucuruza mu bihugu byo mu burengerazuba ngo kuko ariho bakura inyungu ibafasha cyane mu nzira y'iterambere. Nyuma y'ibyo byose kandi byavuzwe na Ambasaderi Lazaro abinyujije ku rubuga rwe rwa X, Marco Rubio, minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika, we yamusubije agira ati Ambasaderi wa Afurika y'Epfo ni umunyapolitiki wanga Amerika, bityo rero ntakaze agifite mu gihugu cyiza cya Amerika gikomeye, bityo rero nta kintu na kimwe dufite cyo kuganira nawe, afatwa nk'umuntu udakwiriye kuba ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nshuti bakunzi bacu rero, mwebwe mbabwire ntimwe murakwiye kuba muri hano, kuba tubana mu makuru agiye atandukanye. Bashimira kuba rero twabanye muri aya makuru by'umwihariko twatangiranye kugeza ageze ku musozo. Bifuriza gukomeza kunogerwa n'ubuzima, mbifuriza gukomeza kugira ubuzima bwiza, ubuzima buzira umuze, mwiyumvira amakuru yose tuba twabateguriye. Hagati aho reka mbabwire ni amakuru ni buri saha, ndagaruka mu kanya mu yandi makuru araza kuba agezweho. Ntimuhindure cyangwa se mukande subscribe kugira ngo notification nkikanda publish ube wamaze kwita uyibona.